is a spirit behind. And internal. And Lord, Yang ruta hore. He taught me that Kamora action. everything that you see a person doing, There are two things that are behind that person. Is the spirit and the mind. Dr. November. Pastor November, there is somebody that assassinated his mother or her mother. Zisuku Dr. November wati because Rimoni kena bulaile mai karasien. Dr. November wati njani bati hasimbonile mbulalu mama. Karmaruluna but a little understand. Wati Dr. November nina anizuvisisi. Waye khorfle Dr. November. Wamthandazi. Hakto tom repela uthi bulaile mai abula mpaya mai ali pregnant karasiena. Abula maika thipa ka hasiena Isaac fitla ka morapella ba lo ke ba manifesta ba re ho bua basadi ba 3 ba Eastern Cape kuthetha abafazi abathathu ka Dr. November emthandazela lo mfana ba re monkile bathi simthathile renkile agree motho etswa ke body mind and soul ke go ba re ba letebo body Gumzimba, mind, ingqondo, and soul. Lomphefumulo. Soul, umphefumulo, kimoto. Kumuntu. Yena is a body. Lena gumzimba. Yena is a body. Lena gumzimba. But there's a soul. Kodwa kunomphefumulo. Elemoto mmele wa motho. Of which it creates is the one that forms a human being. When soul itswile ka mothong. Ka umphefumulo usukile emntwini. Body yena useless. The body okanye umzimba when kelello is operate handle. When the mind does not operate well, body and soul do useless. Imzimba nomphefumulo awunamsebenzi. Because dintho di pedi tse tshwantse di sebetsa hantle. Tse tshwantse di be teng is the soul and your mind. Zimbini izinto sifanele ukuthi sisebenze ingqondo yakho nomphefumulo. Ha ke rapela moshemane. Wena uDr. November emthandazela lo mfana. Ba rari monkile. Abathakathi bathi simthathi. U Eastern Cape. Use Eastern Cape. Asiyena bulaile mai ke rona. It's not him but that assassinated his mother. But we use this body to do so. These women were situated in him. Now here's the thing. Nansi into. If kinsa ki kana omanda te ba tswana ntshente re le tshwarele hantle oma mphuthi batho sena ntshente re le tshwarele hantle batho sena ntshente man re a le lebala ona le bobuka bo banke mara re tlwele now when ke body ya mphuthi yena kumzimba kamphuthi lo ke soul ya mphuthi kumphefumulo kamphuthi a re tlwelekelelo because ka mona masiyeke ingqondo ngokuba now balo bafihla bayatsa sona abathakathi benza nje banka soul banka mphuthi bathatha umphefumulo kamphuthi bayibe somewhere bawuthathe bawubeke kwenye indawo ukene bona kungene bona ngaphakathi kwamphuthi now kabumadimabe kelisho but basi spiritual abantu that are not spiritual hale bona mphuthi when you see umphuthi arwakana alwana ntselere hey mphuthi itshwere hampe fighting and using vulgar words, you are saying that uspetheka kubimphula. Kodwa thina that are spiritual, we do know ukuthi umphuthi is an older person of which he cannot do that. Because he's doing that. That is why the witches operate with the mind of a person. It's either ingqondo kamphuthi ayisasebenzi kahle. Number 2, it's either umphuthi akekho emzimbeni wakhe. After uDr. November ethandazelela mfana, when he came to his senses, ubuze into ezimbili. Where am I? Where is my mother? I want my mother. People were crying. Abantu bebelila.
see witnessing a miracle. There's a lady ending who dulali Nigeria karaboti high. Bakunomfazi of which a Nigerian man was situated in her. Lishwili. Nigeria lishwili marli dula karaboti high. A dead Nigerian man was situated in the body of this woman Ebsabe. Dr. November imthandazi. That lady urobeti asna di director so ana di director marasa tsiburulu weki mankina mutsi ke na itsimanta bayo. This lady ulele engenazo idread wavuka enazo. Abua si Nigeria. Hona le ntate wa le Nigeria. Hona le Nigeria la monna ka uyena. Ona ratana le Nigeria itsa halishwa le Nigeria ke ali dula ka boding ya hae. Sure. Ha tsebetse Nigeria ha ke tetolela ka le Nigeria le ke lentsha a o sena ke sa tsebetse Nigeria mara ha ne ke mo rapela ona bua se Nigeria. I'm going to help you. Abana smomos ajaba kwatela everybody ajam kwatela ka fela le batsa maile next ngwananto wa mme ana kamo ona le tenga phihlo ya Usmango ke modu ba itsa monata ke ba kwatela and I will never do that le malwe isale la bona re tsamaile next le motho yo ba ileng ho yena nkeke ka mokwatela never do that na ntse nga di kwatela nna ke kwata se ke nyetsi ke sa tholi dinto sona tsa ka nkwatisa ntse ke le hlanya tlo kwatela ntho ngwe le ngwe fela tshintsi ya feta wa itshintse na feta notsi ya feta jalo feta le notsi mara ke bona ntho tsena di ka moraka never do that. Ka bua le Nigeria advocate mamang o tla honna o emise koloi mane ke ntse ke le ka mokhukhung ka mane a fihla emisa koloi ntate moruti ha ntate o be nna le mosadi wa ka re murana le tsatsi le shamane le dikalang ho be ntate ka ra siena a re wa do mean ka re mosadi wa se ka re mosadi wa hayo a re hayo ka because ke yona tsamailen ke re hayo mona it's all ntate moruti ka understand ka spray shock ametse mosadi bo fat balo ba bua mosadi ono ka tla sabete ho bua bomme ba zonong ya hae ba ntshitse mosadi yana ba fihla ba mme ka tla sabete o qetile ke ba dula ka gore ke diphanyana e metseng ka moraka tla le matsa a gore ke diphanyana jwale ke le jwetsa bomo ene yeno ke a bophelo baka ke mbona le hlaphuelwa jwa kai ke re ke le ratata ba tsaka hle yo ele shotsi kore le bana ba o tsela ba re itsa ba utla gore ke ya ka ke bona motho hai lona le shotsi hle ha ke teta ho kena ka botshabelo ke kena botshabelo ka teta divorce na le mosadi wa ka wa pele se kopana le OCM mong motle Shaka Zulu yana batla ke ne something ona bo metsi ke le jwetsa sephiri yana ke le jwetsa ntho kotsi ya holo mara kopa ke le jwetsa yona because ke a le thusa la le ke la nrwa ka le qetile mara ke na taba le lona kre ha ya yetswe ke nna yentswe ke nna se ke kopana le ausena motle ntate matsotsotse se re nkankana mo ha re qeta ho dumelana ne la bone re tloa re a thabantsho wait for service delivery bana le di bankutlile then ha re qetile service delivery monate a ntshakela ka Saturday o tla kerekeng ya ka botshabelo ntse ke le fairways ha ke re ke mona o teng ka ra kereke se ke ba rapela ka ra kereke le ena manifesta
a wa fatshe po le ba kae ke mong o inyae ke stepmother sa hae o ka monga mmele a ro le bitleng la mmae ke re ka re ke mang a re ke nna stepmother ke re tswela Thabang sona ke le busy le mang stepmother le nna I cross my finger. Puli, ha ke qetile mo deliver. That lady ke sa tsebo re ne re le Thabang. Ke ha sa tsebo re na le yena. Stepmother. Nantse ke bua English, ke nana ke bua le stepmother. I mean ke nana ke bua le hi baby. Oh you're so good. Kanti ke bua le ngono Satan. Lona ani tsebeng thotse le robala le matimono le ntse nna la batho sala ke le shebile ke re ke motho wa yo fona tantse ke re modimo yena ha yo mmeleng ke re ke motho wa re anta duri ke motho wa kae ha ke mo sheba motho ke re ha yo e kana ba mabitleng yo ke ha ke motho a sa tsebo re ne re le Thabantsho ho etsa etseng ke a sa tsebo re na le na re a jola ingetsa le tsa bedi ntwe ke ntse bobedi ya bobedi o na le motho a ntšhaketseng ha ka kwa maeseng ntlong e kgolo and then o tšhakile then la nkutlwa mose batsana ke batla go rerela o tshwarela le nkutlwile kre ka nnete service delivery now ka nako tsa ne re dutse le qoqa se ke tobetsa remote ke sheba video tsa ka tsa gale ha ntse ke le TV now ke lo lata metsi ha ke bona motho a thekesela ke re di pipe ke sai because I get bona pipe se kana go tshabele se ya di service delivery bana le ID le nkutlwile ke lo la ka gotli ke re ha ke sheba TV nyaka ha ne ke le ka moreng ke gotla ke sheba TV ho bapala deliverance ya ka ntse motho shebile deliverance ya ka wa manifest hawa le bakae re 5 le batla mo yana re monkile o kae o bosabe jole ka ntse tsa lam para rona gale re batla utla ro tshwere guys this thing lona le ditsebe mara ke tlo le thusa tsatseng la tlo le thusa that is why pele nna ke lwana le ntho engwe le engwe until ke understand or after each and every action ya we bona there's a spirit behind ka tsatsile leng ke ka mokhukung ka man ke batla go tsamaya ka ntho ke kena radio ya Kroonstad ha ke tswa ke na le mixed feeling
ke batla go tsamaya ka bike ke batla go tsamaya ka koloi ke batla go tsamaya ka bike ke batla go tsamaya ka koloi ha ke tswa ke tla ke re ke tlo re a rona a hlatswetse bike ke tlo ya Kroonstad ka bike okay o ba right and then ha ke lo tsamaya ka koloi ha ke fihla dirobotong tsena tsa Namibia be ke kena dipakeng tsa koloi ntate mongwe ba fihla thula a tsamayang ka maoto ba fihla a betsa spilisa ka be se robe sa bike be fihla ke emisa ka man ka mkhukhung ke be ke re Aaron hlatswa koloi ke tlo tsamaya ka koloi ha hlatswa koloi ke lokisa spilisa bike ha ke batla lokisa spilisa bike ke re mona spilisa bike se right man tloela kolonto bike ke batla tsamaya ka koloi ke ne ke na le mixed decision kana go tsana ke nka qeto hore ke batla tsamaya ke ka decide hore no ke tlo tsamaya ka koloi then ha ke tswa ke fonela ke ngwana na emo ona ke na ke re ke mo bodo morutu kae ke re ke a tswa ke re ke ya Kroonstad a re hle ke ne ke batla kopana le wena ke re o kae a re ke crossing yena ya Namibia di roboto ka re ke bile ke tlo feta mo ha ke re a re o ya kae ke re ke ya Kroonstad a re kopa tsamaya le wena because ke batla go bua le wena ke nana ke re ha ke jwa ke bodutu man ke re ha re tsamaya ke na ka ra koloi o tenne hallelujah 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 basalwane tenne vu re ya Kroonstad ke fihla ke rana show but ha re le tsenentse re tloqa hona le ntho frustrating ke a mmotsa le mo dikae a ke 24 years okay 23 sort of 23 kapa 24 okay 23 kapa 24 ka sa hopola hantle but ha qoqa ke re ho yana hona le ntho a ka pelong ya ka ke re marona le ntho frustrating this lady ka hanong ke o 45 o 50 ka hano but ha dilemo ke phatsamiswa ke ha re bua man ha bua ke utlwe ke confused ke fitla ke rana show ha ke ta rana show ke le tope ke tlo le thusa wa tseba ke rana show ke ta rana show re tswa re kana ka ra koloi re kana hene ma re tla ka tsela hene ma ke le la ka sel all over ke kana shopong ke reka metsi ke reka di drink ke reka dintho plastic surgery tsane tseo ha o le metsi reka plastic surgery le teng ke reka ka thata reka plastic surgery le nkutlwile then a tata reka plastic surgery ke le la ka sel over se ke bone skete sane hore jwale ho tla shwa hallelujah vu marikelo la ka ya lwana ke frustrated ke hore why 24 marka no 50 di kopana kae hare ka utlwa re ha ke a tshaba ma le tsona la ka dumele ra ba ra feta ha ra approach Brandfort koloi ya fumana panchara le tshabe baloi koloi panchara vup ke tsamaka S class a sena tsa lona tse go kinya bo jeke o so khumame ka mangwele S class ke koloi tsena a ke tsebile re understand ma re tlweleng I don't understand ha re tlweleng because jwale bo le sego le ya kwata so re tlweleng taba tsa di S class mpe re koloi he ha se tsena tsa dintho tsa bo dijeke malishwana ke tsena tso founela Mercedes Benz sorry I have got a puncture la bona kapa insurance now so reduce re emetse Mercedes Benz tsala re okoka le hlola ka le mona fela enjalo motho na qoqa mon o dutse modulo ka laita lebo ke batla o ganye lona ke qetile jwale ka na ka batho tse ke di bona mona intle mmupi o sebeletse mmupi o entse ntho entle ka nako tsane ka tshwara metsi ka nwa metsi ke lela ka o ska ba
botho bo re iya kelelo re ska baya conscious re don't do that botho le ntakatso di re monyetlo moka ntho entle ka ebile motho a teng o sa bila suggest gore why re sa dule ka morao ke sheba back city stulo sa koloi ya ka mos di S class ke ya se tulo tsena se ka re modutse ka ra quantum go re lona le a kwata na ke tseng ka le hlalosetsa jwang so ke re tloe ke lola ka re ha re ye back city ke ba o ya le but ke lola ka re conscious ka re no botho bo re iya ke nka metsi yana kwa rapela modimo ka lebitso la Jesu o nshebile wa rapela qetile ko wana qetile ke re tshwara noa a ba wa tshwara ke re noa a re ke tlama ke re noa a re ke be ke wanka shwa ka mahlong ke motsela pampot a manifest mbotso e tsalang ke bomme ba bararo ke dingaka tse pedi tsa basadi le ngaka ya ntate yena ba mo beile qwaqwa soul e qwaqwa ba re ne re batla tlo robala le wena so that at how qetile tse bo lo tshwarisa re mo reipile yena ona tloya ne ke tlo robala le yena nna be ke nana ke robetse le yena ka ntse ke robetse le dingaka tse tharo yena ke a le siko mmeleng wa hae ha ke qeta mo deliver qeta mo rapella now motho a buang ke a le yena wa dilemo tsa hae aswili nabantu silwa nemimoya thina silwa nemimoya na modimo ntshitse dintho tse ngata lona le tsebe nix lona a le tsebe wa ke rata modimo ka ana le tsebe wa ke mo serve ka pelo ka kaofela ena le tsebe wa ke sengke ka motlwella morena Jesu ke ba bone batho ba tsamaile ba tlwela morena Jesu ba etsa dintho tse ke ba bonang di ba sebeletsa mare nna ntho e sebeletsang batho nna ke a tseba re ke yang sebeletsa ke sebeletswa ke morena Jesu ka bitswa Grootflei bana ba le teng ha ne ke le Grootflei ke rapella bontate o no tlolla ha ke tse ke mane ana ya ha ne ke a Grootflei ke rapelle ntate o thong re ipile ngwana wa hae ha qeta o hlaphoela ba lla re ke go kae mona ke batla mosadi wa ka le bana baka marokeni mano o re ipile ke ma ke le ya Grootflei le ana ke lo rapella batho no le teng o se maswa ono shebe ke ne ke rapella bontate ba tshwerweng ba reipileng e rata to morepe motho ba lla batla kae ne ke theowetse ntate mo ono thebetse ba tshwana ba bua ntate mo gote ke mana le teng e rata to rapella motho ba lo ba re o re yentse o ra reipe ngwana hae ha qetile kwa letso because ne re batla lo kwalwa The Bible says Matthew chapter 4 verse 1 it says the Spirit it took Jesus and took him to the mountain to be tested by Satan. Dijongeni saints. Bible in Matthew chapter 4 verse 1. It says the Spirit. The Spirit. Kumaroto. Ki Jesu. Lo ja kaniti kisi show Jesu ujina.
a ke sho Jesu motho tsena mare ha ona taba Jesu o ya fele Jesus went to the desert. Ke tabe Ke desert. Fele. o ya lekwa ke diabolos to be tested by Satan. Don't that tsara moya Jesu He is Jesu. but what shebileng Jesu People that are looking at Jesus ba mmona le ali fele bambona in the desert. Desert. Ke fele but one bona Jesu feleng People that see Jesus in the desert feleng walking in the desert, ha ba tsebe o mono they did not know that he is there because he was led by the Spirit. There is a spirit that is behind that made him to be action yo Jesu aneng a le ho yona the action that Jesus was ya hore ebe o mane for him to be there in the desert. There was a spirit behind. Ho nona le moya ka morao. Mark chapter 5. Mareka kgaolo ya bo. It says Jesus collided with a man that had the evil spirit that was reciting in the Torah. Reciting in the Torah. This man recited in the Torah. Ufike kanjani emasakeni. The evil spirit drove him ukuthi afike emasakeni. Somebody that reciting emadlakeni ebezawuthi hayi utata omngaka Nkosi Yesu akana ngqondo lo tata akhetha ushiya usapho lakhe ukhona ondivayo umuntu ebezawuthi lo tata akana ngqondo that is why we have people that do things when we look at them we spit our saliva and we see because esikwazi ujonga umoya ongasemva we do not able to dissect the spirit that is behind ketso enngwe le enngwe ho na le kelelo le moya ka morao. The man recited emadlakeni asinguye kanje ngumoya kodwa umoya wamthatha wamisa emadlakeni wafika wahlala emadlakeni ukhona ohamba nami ngiyandiva namhlanje Christians silapha siyabufika ukogqitha ukuthi sifike emoyeni ukhona ondivayo. We are struggling to be spiritual because people that are spiritual they are even able to tap in the spiritual things about to the spiritual they are able to sense they are able to sense the things of the spiritual because people that are spiritual they are spiritual. Nkosi Yesu ngicela uniyeka mohatsaka my ex-wife wa pele i-ex-wife ka-Dr. November yokuqala akula she became ill ke le Kimberley uDr. November eseKimberley bamisa esibhedlela bamthatha bamisa esibhedlela ke lisiko engekho uDr. November tsatsile ke tsileng ke khutla ke hla Kimberley uDr. November uyabuya ngelinye ilanga uphuma eKimberley angetse message wayenza imessage umfazi ka-Dr. November speed uthomkisa esibhedlela itsakena ka kamore ke ngene ekamireni mana Robert akula umfumana elele gula ka re le bakae wamdeliver uDr. November wa bua ngwana ne mongana a sebetsa kerekeng ya ka kwathetha omnye umntana ebesebenza apha ecaweni umunkile umubeile mukhukhung wa Sunday school antsere ka mukhukhung umbeke eSunday school for 3 months for 3 months musadi wa ka lisiko mmeleng wa hae umfazi ka-Dr. November engekho emzimbeni wakhe
Alisiko body. Engekho emzimbeni wakhe for 3 months. Dr. November ucimba ukuthi uhlezi nomfazi wakhe only to find out that he is not actually with the wife but that lady. Bambitsa ikaelelo sekolong ile meeting that nuna ntse kena sekolo ikaelelo kana go tseo. Babizu Dr. November ikaelelo. Utsori parents meeting holwane wa uthi bana ba mameli ka phamisa letso man teacher a accuse batswadi ba accuse ma teacher ka baka ka bana hore bana ba stabono ba tsuba di drugs ba ya febe ba etsa ka phamisa letso meeting wa ikaelela ka re ke kopa o bua ba re bua ka re bana ka ofela ba ntse le bua ka bona ha se bona ba re bolela jwang tate principal ate ene le ntate Mogothu kana go tsena ke re ntate Mogothu ke kopa o invite le tlatla le bona nthwena e ke banka yona ka re bitsa batswadi bana ba sa thebeleng ba tlo bona ka manta Mogothu re ke kopa o tla ka manta ntate Moruti November ka ya ka beya dipikara ene le manta o se itsa fihla ka re dumelang bana ba ka re ke tlo le rapela ka re phamisa matso ka re morena Jesu mo yo a lanthe wa dima bana ba lokolle ka re fire bana ba wela fatshe ba manifesta matimona bua batho wa bua bonkgono ka ra ngwana 3 years ho bo bua nkgono wa Lesotho re ke monkile ngwana nna ke mele Lesotho ke nna dutseng ka mmele ngwae ke nna motsubisang ke nna mentse Jesu o feleng Jesus is in the desert ka baka la moya because of the spirit. A man that had evil spirit is residing at the tombs because of the spirit. Ezekiel. 37. When you study the book of Ezekiel 37, Ezekiel is being taken by the spirit to the valley. When I want Ezekiel, but behind Ezekiel, there's a spirit. Kuno moya. Mohlang litla shebang batho. Mohlang litlo shebang bana ba lona. The time you will dissect your children thoroughly. My daughter, ki lesbian. She's a lesbian. And for 11 years. And she was married for 11 years. If I was another person, I was going to use my endurance. Lesbian. Even today, Lonto and Denzanga Luto. Because behind each and every action, there's a spirit. There are two spirits that operate at the fasting. That operates here on the universe. The spirit of darkness. And the spirit of what? The spirit of light. Come on, brother. Two spirits operate. Let me help you. That is why when I watch the news, I do understand. There is no sober parent that is sober that can assassinate his or her own children there's a spirit behind. Unless kuno moya ngasemva. But Christians, we are like the world. In everything there's a spirit. We are unable to see that in everything there is a spirit behind it. We speak of the world. We judge people like the world. We judge we the don't works judge of the people. spirit behind. God, we do not judge umoyo ngasemva. When Ananias When Ananias
Yes. Ba qeta ho rekisa masimo. After they sold their field, Ha ba qeta ho tlisa tjhelete. after they brought the Ananias money, ba utswitse tjhelete e nngwe. they stole another man. Petrus a sheba Ananias. When Peter saw Ananias, he says, Ananias, why o dumetse hore Satane a kene pelong ya hao? why did you allow Satan to enter your heart? Ananias In other words, Ananias, understood bazalwane o ile a hore utlwisisa there's a spirit. that good Ke moya spirit. that this is Sa the spirit etseng Ananias hore a etse ntho that ena. made Ananias to do this thing. Ha se Ananias. It's not The Ananias, spirit but there is a se ke spirit ka ra Ananias. that led Ananias to do this Are we thing. still together? Remorse. Now, Manje, mistake number 1. phoso ya pele, Re ba pholoso. we are saved That's Christians spiritual. abangekho Re emoyeni, dula le batho. sihlala Re nabantu, phela le batho. we live with Bao people re sa kgoneng ho ba bona le ha ba le demon possessed. of which we are unable to see them even though they Bao are re demon sa kgoneng possessed. ho ba bona le hore now ho so operate spirit sa lefifi mo. We are Ha re kgone ho unable bona. to even dissect or pick up that the spirit of darkness is the one that is operating. There's a spirit basa. Re na le memeya mebedi. We have two Spirit spirits, sa lefifi the spirit of le spirit darkness sa kganya. and the spirit And of the light. spirit tsa ka bobedi ba And tsona. these two Di na spirits, le force. they have a force E and di force etsang ha di fihla mothong. that they do when they get to a human being. Ha na le emetseng bontate. Force. Ezekiel a tsamaya ntho ho tika le wa tate ho tika le felle Ezekiel a ntsa prophet e ka re wa hlanya felle lona masapo tlotsuwe ho na le moya o motlisitse mo but ho no sena motho o bona moya o and ka letsatsi le ntse le jwalo ke go ba re ba le nyana qetile hore ka me ba bile ana ka gale go ba re ba le jwale mona ke le qetelle ke le qetella jwale les choses qu'on fait. Les choses qu'on fait. Scripture, Papa. Ali Batel. Quand tu es là, le bâton qui est sans ton long. Mbal, chapter 16, Samuel. Wa pele kapa bobedi. Wa pele. Chapter 16, verse 14. Bele kwa la Bible qetile ho rera. A go re moya. Verse 14. The Lord's Spirit left Saul. Moya, jwale moya wa morena o ne o se o tlohile o Saul. Jwale moya a re beng ka fela jwale moya wa morena Wa o morena. ne se o tlohile ho O Saul. ne se o tlohile ho Saul. Mme moya Mme o moya ditshila o o ditshila rometsweng ke morena o rometsweng ke wa morena motshwenya. wa motshweng. Tebo e ba lehle batho ana ba utlwe ntho e ba e buang. The Lord's Spirit left Saul, and an evil spirit sent by the Lord tormented him. Hai. Eish. Tlohle monna. Tlo. Ke Saul. This one is Saul. Mpembo brother ba babedi. Give me two brothers. Kapa bana ba ba ka ba babedi ba banyane fe. Come here. Yes my boy man. Tlonkwane bashimane baka. Ntshebeng. Dijongeni. Bona ntho ena e dangerous jwang. Look how dangerous this is. Jwale moya The spirit, e ne le Saul it was Saul le moya wa morena. and the spirit of the Le Lord. moya
and the spirit of the Lord. The spirit of the Lord left Saul. The evil spirit that was sent by the Lord tormented Saul. Siyeza kule ndaba ukuthi uthunyelwe kanjani lo moya. But mfuna sikhuluma ngemimeya emibini. Two spirit. Imibini imimeya. The spirit of the Lord has left Saul this time. But the evil spirit, it goes back. Saul found himself being controlled by the spirit. And number two, he was even controlled by the spirit of the Lord. The first one, he was controlled by the spirit of the Lord. And now the spirit of the Lord left him. And now the evil spirit came. But even the spirit is the spirit too. Impilo yomuntu has been controlled by two spirits. It's either the spirit of the Lord or the evil spirit. You do not know. Drunkenness is the spirit. Otamona mushebela dilas mushebe ka mahlo mokinye mahlo mushebe ka mahlo shabana mushebe ka mokinye mahlo o mona tabatabanya mahlo ndone ke le tawa mozetso wena ona le moya shaka zulu butawa drunkenness spirit. But safe Christian, they do not know this. To smoke, it's a spirit. Snuff is a spirit. Moya. Give me meya. These are the spirits. All of them. Pride. Spirit. Gumoya. But about this, pride is spirit. Now, Bapulus. Saved pride is the spirit. Anger is the spirit. What was Musiteki spirit? Spirit. Spirit. Saved Christian, do this. Give me salt. Wa pride ke hamorso of the remorse. He has pride. He has anger. He doesn't beg. These spirits zihleli apha. Mufe cigarette. Maska for good to you. Light. Who learned that? It's a jola con to who like pay. Tomorrow, I can talk to how to umbo gets a bit fair. Lao swing at umbo you can say bit for one can talk to house. Utama police, Bana Limoya, Pride Moya, Jose Hatalos, Tika Farakime, Utabare. Utsbela yo na ke re ke yona hle moruta ka bola nna ntho se ke ntse tsa balo ya ke tsubina ntho tsa o ja cha wena na le moya patana le meya e dutse mo o iketsa ka rwa ho mofe e koku se koku
o fe stone se sa se rateng haholo no jwala ba pholoso Says Christian, those who do not drink. o tla monneng wa hae kore o tla nkga kolobe kore bojwala bo gago o ye mo pastor November le go rapella kore o ye mo moruti wa ka go rapella kore o ka tswa mo bojwaleng kore ka leboga modimo ka nako tseo o jatša memeya ya jwala le ya cigarette o dutse ka digoqogadi tsa memeya ya di-pride ya go se kgatha le yona ga a bone gore ke memeya dutse mo. And today, those spirit, ha re qetile happy. So ntho nka fela le jole le nyalo la hlela ka dimantlo. Le nyalo la hlela ka dimantlo. Hey, ba tsumulutsi ba loiba. Unga le tswai. Na, ha ke le tshabi nna. Moya na ke tshabe baloi ka le tswaina moruti wa ka la tlhaba baloi o lwantsha meya ka godimo ntlo o tlweletse ena ka ho yena ke memeya e dutse mo. That is why ke phelang le batho ba nwang di-bikers ba nwa ba ya tsuba tsamaya le bona because ke a tseba ke memeya a ke mono ba jaja re tsamaya dipolekeng tse kotsi a bona le hlapile ga le hlapi mohlapo wa mo ke tsamayang lona le hlapile ka handy ka sunlight liquid le hlapile ka mano e re ha ke sheba batho ke re ona ke a etsa ntho ena ngwana ena o jana sena moya mamelang ba pholoswa tebo. Listen to me, saved Christian. Each and every action. There's a spirit. Now, damn Christians. Cigarette. Hey, when? What's that? Juba? What's that? Juba? Hamor's young one. What Juba? Come on, matter. That's what I can think. Come on. Ulelekisana le ngwana ha bone moya o lwana le ngwana physical fight ka fight e bakang mo bufebe infidelity moya is a spirit. Sex tobala abnormal ke moya. That is abnormal or dysfunctional. It's a spirit. I know you do not know this. Let me help you. Who must obey? That's a spirit.
Who masturbate, it's a spirit. You are having sex spiritually. And as a matter of police about masturbate as well. You want to get sick? They gotta get it DJ. How can they show? How can they show? You can't let DJ. You can't let me desk. Yes. Who masturbate? It's a spirit. There's a spirit so push on ubele takatso e too much. Checking tokwa. Yeno. Ke be ke mo prophet le la boraro ka mo jwetsa ka there's a spirit sa last way. Ba o kentse takatso ro rape. Ke manante. A ke mo rapela. Nante. Ke re ba ke ba mo kentse spirit. Now, wena o tla bo tshwere exhaust o le ntate o iphushela o ntse a itse na at least a ke rape mara ke phushela exhaust ya ka le nkuta bana ni guys phushela le but it's a spirit and God fella the spirit is in already born. Now here's the thing. If thank you, if if we understood this thing, now let me finish you. When also masturbate, it means there's a spirit to soul like a spirit. 2, you are having sex, but we have a spiritually. And honale batho ba phelang lefatshe la semoya bo ntse we have sex le. But we don't say we are not on our masturbate. But honale motho ya ntse le busy ka wena. Spiritually. Ask this. Spiritually, Baba thing. But everything is in the spirit. Lefatshe la semoya ona le batho. Now, here's the problem. You heard what this verse says. It says the evil spirit that was sent by the Lord. The evil spirit that was sent by the Lord. Now, here's the thing. People do not know that evil spirits are sent or spirits are sent. There are people that operate with the spirit because they do know that you can send the spirit. When God wanted to frustrate Saul, he sent a spirit, and Saul was tormented by the evil spirit. The evil spirit can be sent. Your neighbors physical fight. Do not fight with you physically. Your neighbors physical fight. They don't fight physically with you. Physical fight. They don't fight physically with you. It's just that it's you physical fight. that are fighting physically. I'm judging a person that reacts when people do things to you. And I understand why there is confusion. Because you are unable to discern. A discernment spirit of dissecting why this woman is doing this and that to me. Why my neighbor is doing this. There's a spirit in every action. That's a long and willing. We're not supposed to say, the witches have sent the spirit of drunkenness in your household to your husband. But you are fighting a physical fight with your husband. Because you are not a spiritual person. Because you are not spiritually. Because we are not spiritual people.
She is just looking for the results. Ha se so sa monna se senteng ha nka bona tsamaile mogaka. Le monna a le mathakeng ha ke ka bona ga morse le chaile wa itse mosadi ona ha ke ka bona foko file ke ntwa Is a fight. You are fighting a physical fight. The problem, inkinga, we are not spiritual. Asikho emoyeni. Guys, let us be honest. Masithethi nyani. The The way we are stupid. You can see that your husband wants to stop drinking alcohol. But after, umthukela lento of which he is bound in doing. We are fighting our children, we curse our wives because of the spirit. Now here's the thing. Nancy, the evil spirit, God actually sends it to Saul. Intention, so that spirit torments Saul. And that thing, even witches send spirits until you understand them. Until nivisisa ke lonto. No, kere nna ke a tsora ba loya kere ke man hona le ba loya ene ke ba fa di haka monate jwa ene ke ba tseba ke nata ba lebo. I will never be angry for them. A ke le hla ibile lona le akwata ha le qeta ho rapellwa le qeta ho deliverwa o bone motho colleague ya o kapa ma ya o lo ya ibile a mmona nyoko ya ho ya qhala. Nyoko tsona di a qhala ha le bona batho ha ke qeta le rapela mona qeta ho bona motho ya o loile nyoko ya hao ya qhala na isenne moya the spirit today namhlanje let us use our common sense. Kere ke mona re lwana le ba ka ibemba meme ba teng ba yentse ba rometse meme ke ma mosadi ya lwana le mona hae haholo kapa le ya lwana ka phamiselso kapa le ya lwana le family phamiselso come phamiselso ska tsaba ke bona ntse le phamisa nyane le phamisa mama tlwa Baba Romano Balika, Lue, come. Ulwana lemon. Lilwanela. Hey, Muruti, Ulwana El Kedar. Thank you, Jet. Hey, Luna. Nagzikito, do not fast Balikan. Nchebe bomme batho bana ba batla re qabanya le bana ba lona ba re moya wa bofebe kena monnenyane a rate basadi monna hao a ba rata basadi a ba rate wena o tlo utlwa ha o lwana le monna o se febe o khotsofala ha khotsofala na ke tse direng o se febe and ha o rwa mshebe le batho ba jwana le bona mara ha o ipotse mara wa mosadi monna wa ka etsa ntho tse mara o di bone because when you are not spiritual o se febe ha khotsofala ana ke tse ntho di ranga gore ebile jeresi le tsogo of you o dula o taboga o ntshokodisa ha ke tsile go ntle o dirang because ke le tsogo la jeresi
le tlo ba frustrated ka sehloho guys, I know even about I know about root who are fighting me. I don't fight them because I know Ntena is spiritual. Paulus abare buke ya ba Efeso chapter 6 verse number 10 abara re lwana le motho le ntwana malimadi empa re lwana le memeya e busanyela ola re lwana le memeya lona banna ba lona ba lowe ba kentswe meriana di boyfriend tsa lona nene boyfriend a se lose interest wena o so kwatela yena ka ntiki ntho entsweng ke baloi boyfriend a so blue tick ya o blue tick ha bui le wena nene o lose interest o so re wena o tshameka ka nna ebile o etsa deal break on Facebook. Today, Shaban frustration re le ka rayon. Re lahla batho ke mofirifiri, re a lwana, re qabana le batho re etsang, o lwana le monna wa letawa, o lwana le mosadi a buang haholo, re a lwana, ha re kgone le ho bona. And always o thole le monna ya tsamayang kereke, o bo sa kgone le ho rapela mosadi wa hao. Wa bona nna if iteng ntho nke ke nka etsa. Ke o phela le motho ke sa tlo mo kgona mo rapela. That is why exetsa ka ofela. The only thing e ka nketsang gore ke se ka phela le motho when ke sena access ya mo rapela. If you are a man, o tshwantse be le matla o rapela mosadi wa hao. Ndila ka le bona something. Tokwa. Batla o tseba. Ka jarete ya ho etsa. Hona le ntho e etsahalang na, hona le di altare na. Botse lo suba ke mosadi wa ho motsela. Morum ke mosadi wa hae mo shebana di altare di teng sheba di altare di teng ka tlung jarting sheba di teng di shebe ke mosadi wa hae Shisisa boss a ke go di shisise o batlang o tibetse lo tibela o batla ha man that's Tlogwan o ka mosadi wa Tlogwan ke mosadi wa mo botse wa ya lora hampe mosala ka mahlo botse wa ya lora hampe wa lo hampe wa botse bo ba kae ho ya le ba kae ho yena le ba kae ke monna wa hae a shapela tolo matsoho ai come here hayi Nkosi ke mosadi wa hae e re ba shebe gate yana ba tsetse ba botse le tsetse le ba kae hayi Dr November ba tsetse dintho gate yana ba mo lorisa toro tsempe yana hayi if that is why it's just that lona ba bontate once ka kala wa yetsa ntho no solo bula kereke ha re feta re bona mokhuku entsentshe ke kereke ya manyane ke past apostle Pebane
Yay. Come on, little bit. That's all be private yamana. Kolamas. Thank you, Holy Spirit, Now. for what you're doing. Mosadi. Obano jole ki mosadi. Munni. It's woman on a man. Now it's going to be difficult. Because ke monna wa hae. Mo first pray. Nka. Botsa ba ntse ka private monna wa. Mo tsela ka mo. Le ntseng ka private monna le ba kae ka lebitso la bona Jesu le ba kae O ba sa tsebeng ha se bona ba ntse ba bua empa ke baloi ba baloileng ba buang ka hare ho bona. Amen. You can take underwear ya monna wa hao o bo bua le yona wa se fe o bo sa lwane le yona bo lwana le underwear that is why e ka re nka qala kereke e bitswang Loiza of the Loi qu'est-ce qu'il y a quoi oh Neki, c'est lui en aille. Oh, qu'il est. Kori, yana, neki toi ngola ka loi of the Loiza of Ash. Z-A. Ash of the Loiza. You know why? But to buy realizing again, they understand ntwa ya semoya o feta ya rona. That is why laba hlapa banka monna wa hao ha ba molati physically ba lata moriana ba batlo monka spiritually wena bulwana le yena spiritual physically o sokola mo ka di studio se seng Oh, guys, the only thing in once Mutalifa authority is as well, how to rapela Musado Obana Musado Wella Fats. So you lama hit. We are dinner, we not like a Usuli apostle. Hey, Pebani is the apostle, eh, my Pebaniki prophetess. Yeah. Moshima, come here. Yan. Omana Oceana de Tilimatina Kinton de Bre. eh anda tamo Only discharge ka private. amen eh Rap Hamsamazo. phamisa matso Budget of discharge. ntshang discharge eno hona jwale Answer this too long. ka le commander hona jwale ka tlasa authority ke le commander ntshang discharge Kalaliata. Budget. ntshang discharge ntshang discharge Can buy him. in the mighty name of Jesus. Shapela kolo matso. Shapa matso. Hankos. Hai. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Not discharge.
yena apere sekete se se kgobetso Amen. mo jwetse o na le dišhatšhe le Ntshang discharge eno hona jwale. Ke a le commander ha ke tlo bua hape. Ka tlasa authority ya moruti wa ka. Ntshang discharge eno. Le tlo tswa hona jwale in the mighty name of Jesus. Ke a le commander in the mighty name of Jesus. Ka tlasa anointing wa bana ba entseng ka matlho in the mighty name of Jesus. yena ena sekete se se kgobedi oma sanbetšhe Ke mo shebile ntate moruti. Le tlo tswa. Le tlo tswa hona jwale in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus. Inteng hona jwale in the mighty name of Jesus. Inteng hona jwale in the mighty name of Jesus. Inteng hona jwale in the mighty name of Jesus. Le tlo intsha hona jwale in the mighty name of Jesus. kopa o kwala kereke here's the thing nansi into mosadi ena o itse ba lwana le monnae o itse le lwana le lwanela moruti a hona ntho e a sa ilwaneleng ke o seng wa lwana re tsoba fela le bakae they're fighting with the husband le kusekuseni bakae it's even in the noon in the evening they're Lebakae? fighting 3 le 3 le kentse moya wa eng 1 2 khuba kwetile wa kentse moya wa eng wa ntwa ke ma sa robaleng hantle ka tlung kuba nongalali kakuhle endlini ha o robale hantle ke kgaone le lona sona nka ntse le phamisa matso le nthithela ke na taba le lona a ke re isa se ne a robalang moo ha robale hantle o etsalang Ke lo ga ntho tse mpe ke lo ga leng kgono wa ka wa ngaka le le bakae re kodiswa ka moya re kenywa meriana ka moya ke mang yo monna ya tsamayang a mo sokodisang ka ngwanana o sokodisa ka ngwanana o dula ile ngwananeng phamisa letso ke mang yo monna ya jolang a jola ha joli the jol made of the horse phamisa motho ke dithusi o itse monna wa sebetsa a maka motho itse monna wa sebetsa ke na go kae o startile last year ka November o batla sebetsa o batla sebetsa o fa tšhelete a sebetsa wa moshimane wa ka tsamolokula mosebetsi yana jwetsa baloi bane ba fe balokole mosadi yana monna wa hae Baka ho monna wa mme yona hona jwale ke a le commander ke re in the mighty name of Jesus. wa botsa ba bakae Le bakae? Le bakae? ba bakae family hai wa ile tsa monna ya ska sebetsa ka lo meletsene ke rona na o clever now qetile ke mang yo monna e hleng ka re le a sokodisana ka re ha le ratane hantle mare ka tswa lona di ketse betiri hampe ka kere ke nye le mamenemene a di tsotsi di Shaka Zulu of Shaka Zulus e batla le thusa ta di tswa ke tse lengwa le dipampiri le tle kwana tlo di thusa the spirit na qetile rere until re understand re ntwe spiritually re yetsa re tlo tloela kwetela batho re tlo tloela ba eng re tlo tloeleng spirit moya wa modimo wa tswa o saule wa tla moya o mobe o rongwetseng ke ntate modimo ba lo ba operate jwalo ba romela bana ba lona ba rongwela moya ngwana na se thola bazari ngwana mama a sokodisa ngwana mama lona le petile ho bona ngwana wa sokodisa wana wa lwana ha le tsebe le rapella bana ba lona ha le tsebe le rapella basadi ba lona ha le tsebe le rapella batho ha le tsebe next ha le tsebe
moruti e mongwe wa Velcom ke a mo founela ka tsatsi le leng I mean ke eventeng ya hae ha ke dutse shebile mosadi wa ke re mosadi o ba mo loile ene ba nkile maoto a hae ke fitla ke mo founela nne le teng ke re ke mo founela monneno ke re nda ka fitla ka ke re ke o rapelle mosadi wa hao a re o tloa Bothaville kapa kae ke re fitla ka ke re ke ha fitla ke re ke ga re rapella mosadi wa hae a ba le attitude a ba manganga because ke engwe ya dintho tse ka le etsang sometimes ntho e ka etsang gore a man a ska kgona go thusa mosadi wa hae ke ha eba mosadi le poho of the Red Bull of the horse of the Vrpa of the ya shele mhlophe that guy a fitla ka tlung a hlole ya go rapella mosadi wa hae a mona a fitla ke re ke wa mfone le mona mosadi wa ka hanne ke mo rapela ka re okay ka re ene mosadi wa ha ba mo kentse AIDS and the reason why ba mo kentse AIDS ka mo prophet ka re the reason why ba mo kentse AIDS it is because mosadi e mo ya o batlang ha batle ha o robala le monna wa hao ha o robala le mosadi wa ba mo kentse AIDS and I see AIDS ya mannete ke re mo rapela ka nkana a kena ka tlo a fitla rapela mosadi wa a manifest ho bua mme mo wa kere ke ngare ke mo kentse AIDS ntate mosadi yona gore monna ha ya ska robala le ka re intse a re mona ke etsa jwang ke re ska botsa nna ntsha AIDS jwetsa baloi ba ntsha AIDS mosadi wa hao if re ka raba le malapa a thapere ho feta malapa a ntwa bo mantwa nkabe le na le batho nkabe re nyetse nkabe re na le basadi nkabe re na le banna today ba bang ke bana ba ikotsedisa bana bana le dikgomo nkabe re na le batho if ne re le batho ba understanda dintho tsa semoya dintwa nkabe di le siko no tla understand o kgona nka under pene ya monna wa hao e rapella le siko o kgona nka diteki tsa monna wa di rapella le siko o kgona nka diphatlo tsa ngwana wa di rapella le siko o bua le tsona a le siko lona le rwakana ka matlofono ho eleditse ka voice e siko ha isa le mo ba le rwakana fihlela o se le rwaka bana ba lona ena ba change because ntho e lwana wena o lwana ntho e physical le batla ba arwana jwa le ba arwanya jwa wa bana reng e fedile reng yetsa e fedile mabane ka e gaowa se gaotse tse pedi setse ya dilase o tla bo fela reng e fedile se le gaotse tse pedi setse le nngwe ai marbaloi the suko mi kire ka kala kere ke bo loiza of the loiloi to go jetsa to kwa no bane to go jetsa shaba bo loiza ba etsa jwang bo loiza ha ba yi ho bona ba ya ka ring ba sebetsana le ring ha ba qetile ring yona e tla sebetsana le lenyalo jale mopholoso yane yena baloi ba bua fela le ring hore mosadi ana be manganga le monna ya moshaute ba le mona baloi ba le mona ha ba qetile then ba itulela mona ba romela moya ha ba qetile ba itulela mopholoso rona ba pholoso be re ba thusa ke go ba ipheta ba utlo a kre ba tlo bua baloi hore mosadi ona be manganga wena bo ba manganga bo ntse na hana ro jwalo ibile o so jwala ka sekhosa ndi njalo dinenka ino mthetho wa mna andizudelelwa mna dinenka ba bomme ba baloi ba ntse ba re ha o ntso rwakana o ntso re bile nna ke tlo fuck off bari threat a fuck off wena o ntso nagana ko wena kanti ke ntho e tswang spiritual le santse le tlo ba miserable and very frustrated tlo ba miserable bana ba rona because le bana ba rona ha re ba thusa re ba lwantsha ha o tsebo ba o mo thusa ntle ka tsela right wa mo lwantsha wa ba lwantsha wa ba rwaka wa lwana
ha o kgone le nka bana ba ba rapelle ha re kgone we can't pray for bana ba rona ha re rapelle bana ba rona ha re etse ke rata dinyatsi tsa banna ba lona le ba jwetse dinyatsi tsa banna ba lona ke ba rata le ba jwetse dinyatsi tsa banna ba lona le ba jwetse ke ba rata modimo ba bless dinyatsi ha tsa banna ba lona ke di rata le tse nkileng batho ba lona le tse le nketseng batho dinyatsi tse ne ba jwetse ke di rata dinyatsi tse ke di rata le di jwetse dinyatsi tse le nda ke ipatla la fela motho ka nkukang la ke la lisa bana ke rata dinyatsi mageta ban dinyatsi di kgona ho sebetsana le banna ba basadi bana ba sa tsebeng ho sebetsana le banna ba bona kopa o ipheta dinyatsi di kgona ho sebetsana le banna ba nang le basadi bana basadi ba bona ba sa tsebeng a re basadi ba tsebeng ho sebetsana le banna ba bona so dinyatsi be dire tlo go thuse ke mosebetsi monna wena ho tsebong ka letswai la kerekeng ya hao o le tshele ka hara dijo o pheka letswai la kereke ya hore lena letswai ke le dedicate la monna eno ka ena gore la ka baba motjesa la ka baba mosebesetsa meriana ka letswai la Dr November meriana se ka sebetsa ha o etse jwalo jwale ntho e ke ratang ya dinyatsi tse leng tlalang banna ke ka o ke di ratang le ba jwetsa ke ba rata dinyatsi tseo because wena o hlolehile go sebetsana le monna wa hao o hlolehile go sebetsa le mosadi wa hao ke rata le bo mamazala ba le loyang le di-family tsa bona le ba jwetse ke ba rata le jwetse ebile nka tla ka re ba loyi kaofela in community of property of the lawyers le ba jwetse ke ba rata you know why because ba kgona ho sebetsana le batho ba o re ba ratang ba o rona re hlolehang ho sebetsana le bona ke rata le batho ba re loyelang bana le bona ke ba rata batho ba loyang bana ba rona le ba jwetse ke ba rata because wena o hloleha ko loya ngwana hao ka thapelo o hloleha ko ya ka kamoreng o rapelle dintho tsa ngwana hao ha o qetile mme wa ka next yena o kgona ho sebetsana le ngwana hao because wena o sebetsana le ngwana hao motle hallelujah shaka zulu hallelujah karabakara nna ke ba rata I said to ngwanaka yo dating ka re ngwanaka ke na stress ke a tseba gore tlo gotlela dikelelong tsa o ntse tlo ba mosadi wa motho o nke talente modimo o fileng yona lo ifa monna hantle trapwe ke monna yona o tshwanetse trapwe o qeta o nyalo ha o le lenyalo yona tshwanetse trapuo la o sontse o fastile motho a kene fela re ke kopa o gaole thapelo ene hana phoso ha ka kena re ke nana ntate modimo o sa utlwile gaola thapelo fasting hana choice bible re basadi kokobelletseng banna ba lona ha qetile be re mmele ya lona e sa le ya lona ha re ka modimo e re mmele mmele wa hao belong to your husband your husband to belong a man o na le right le wena ntate mosadi o na le right gore a gaole fasting a fitla ra ka jwale o no re tlo rapela bokae 7 days ra 2 days le ka a re gawile ha ona mohla modimo a tlo lwantsetsang gore gautse fasting e gautse ke mosadi wa hao lwanang le meme lwanang le batho solang ka le sa sebetse banna ba lona le hlolelo go nka di anointing oil le di tshele ka ra di dono o nke anointing oil o ska ba itshintshisa khala because o tlo e bona abalwana le hloleya go sebetsana le malapa lona le banna ba lona mohlale ba sebetsa physical uzokunya uzawubona
le sebetsana le bona physical mara batho ba ba etsang ba destroy lenyalo la ba sebetsa spiritual. Ya o qetela e nkutlwisang bohloko batho bohle ba re loyang ba lata tlhaho. Somebody said something and ntate moruti kereke ya hao batho ba tsamayang ho yona if motho a ka ya ngakeng ya Sesotho tla ba o sele tla ba wa hlanya because kereke ya o bapala di role tseno ina le bongaka man ina le bongakanyana ina le bo traditional nyana bo sangomanyana ka ke yes if now ka ya ngakeng ya Sesotho o tla ba wa hlanya o tla ba o sebediswa ke satane o ka mpa tlo ntse fela re etsa ga ona ntwe ke ga gona o ilukisa wena mo ga ona ntwe ke ga gona yes nka etsa monna hao a bue English ka se China ho so sata Bible English yes one Khale ke dietsa ha se nna na rapela basadi re mama ke bona a be manyane ha se nna na yetsa ntho ha se nna na yetsa re ho be le mmilo mosesano ha ka mawatle ha ka yetsa mo ska la tlang jwalo ska la mferekane ho fihlella re sebetsana re tseba ho lwana dintho tsa semoya o fihlella o sheba the spirit behind action ya motho phelang le gore mare yona sa tshintshile ona se tsena ha sa tshintshile tse ona sa ne tsena ma ditselane wang ka yona then how qetile ha o molwanse because you don't have the authority ya o mo rapella ha o molwanse ha o hlolele o tla o tlo o thusa tantse re rapelle basadi ba lona mare if ba sa batle ba tlisang go nna no dula fatshe nna re ba tshabiro nna ke mo tsela ka metsi tsa re dim mfundisi go tsela ka metsi ntse re dim nna ke ba tshabi basadi ba lona I pray each and every person in ka kopana le na ka ba relationship le ke mo nna ke rapela partner ra tsaka when ke na le motho ke mo rapela ta how hona motho sa mo deliverang batho bohle listing ntong how hona motho o ke sa mo rapelang enkileng ka utlwana le ena ba bitse kaofela I prayed for them kaofela tlo go jwetsa ntho e etsa gore nna ke tswe mothong ke eng ha ka be qeteng it's when ke realize gore now se re alawa baloi nna le wena se re fa baloi kapa wena o fa baloi monyetla gore ba tlo laola le ha se re sebetsa ka thata ba thibela wena because sometimes ke rona ba ba fang permission ra ba alawa that is why re tshwantse re repente ho tswe manganga o tswe di pride o tswe bo se khathale because those who sa foki o se khathale ke mamati e ba lo ba wa sebedisang we also ka ba le element ya o se foki it's a spirit se tlo connecta le spirit tsa ntsa baloi now if ke sena matla di ma o ke a tswa ho wena if as a man of the authority ke sena matla di ma o then ke a o tlwela then ke a o lahlana ana ke sa bo lahla if I don't have an authority to my then I need to have an authority to my as a man of God, as a prophet, because I'm a prophet. Okay, so we root what put a boss. If I said to Mamela Umalash, Kasi be a leader, how to tell a leader, how fit I got to Obama Musadinia now, Jaifi Samuel, Jaifa, Ubina Pinarin, Kibela Pesco.
Thandazelana abantu benu, rapelang batho ba lona, ke tlo le thusa tsatsing le. Rapelang batho ba lona. No wa o tlile dipampiri tse pedi tse ngotsweng, o ka ngwana hae. O tlile le tsona. Tlo ke tlo ba thusa. Angi nako ho kwanele hendi teso kone ega opo obulami angi nako ho kwanele hendi teso ke batla ya mme wa hae mo ngwetseng yena le monna hae ke yena monna hae yena o kae ke Didio a re arole ke tse le di arole. Now the same way baloi handi na go ho kwanele ba sebetsana le re ba gautse re ntse pedi then ha o gaoa le ya di last lenyalo le fedile ke mosadi ke monna lona ba lwe jwale nna jwale ke ba kopanya ho feta sala anointing oil Vaseline and ha ke ba kopanya ho be monate wa qala ke a o bona wa qala se ka kopanya batho bana go ne neng go khalemela o kopanya batho bana ke bana he ke monna yona le mosadi wa le bana ba hae a qetile ke ba kopanya November modimo ka ke bana monna yona le mosadi wa ba kopane ka lebitso la Jesu wa Nazareth family ena e kopane ho tloa tsatsing lena ya o re hlotse ne le fedile lenyalo ne le ile qetile why pampiri ke sothile tsena ke ba kopantse why anointing oil le Vaseline ke di kentse botsisa ha ke batla hore ba kopane maro le difficult okay o tshwantse ba kopane ho buba jwang smooth Pepampiri tse pedi fela tse sekolo page tse pedi piece thank you this school ne thank you mpele tswa ile grof
yena na kopa se ke ka le bontsha nna motho a nkileng monna hao nka etsa hore motho beke ka 11 o'clock ba khutla nka etsa hore ba hlabane ba nyonyane le motho le nyatsi le le ba nketseng batho tlong kwa le mponeng khone puli lo tsile ba lo ba itse makgetha ka ya ho pampiri itle kwa ke re na bazalwane nna ntshebeng nna ha hona baloi ba ka nhlolang ke ala letsoho. They can do whatever. Number 2, let me tell you something. Or why dingaka di re hlola, dingaka di creative. They take slama ba banahana ba batla etsang ka yona and be se ba mamela. Be se ba ntho ba e batlang. Now ba batla go hlukanisa nomfazi wakho. Is up mama? Is up? Nan ba tshwanda ni Luisa le yona ba batla mo arwanya le monna hae tshwala ke tla tla mathata tshwala o tla le rata hore o tla ba dutse ka tlung le monna ya dutseng ka tlung ba tlo reke week tla hlothe moriri ka mora hloho se tje le yona hangata ba batla ba arwanya ipi pampiri ika pampiri ya maulin tatang spray pan londo ta imali zakhe nento zakhe baphendu zonke into zabo niba ngaphi nditheni phungule lo mzimba lomfazi mkhuleni bakhuleni Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Ay, 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 Jehovah. Jehovah is your name, Jehovah is your name. Ay, ay, Jehovah is your name. Lizobakhulula mina. Zonobakhulula ndlali mina. Muthareng. Zobakhulula. Bakhule nabo nifuna bahlukane nifuna bahlukane bakhule khulani zonke into zabo lungisana amaphepha wakhe yasemsebenzini lungisana amaphepha wakhe yonke into awu Thank you, Jesus. Hauna ngaka etshwantseng ile hlole ba pholoso. Tatso ha bala buka ya Luka chapter 10 verse 17. Jesu Kristo o bua mantswana hore ke le file matla o hlola matla o hlasere. Ke le file matla. Nthong ye nngwe le nngwe yo ba lo ba etsang. Enngwe le nngwe ke na le matla di ma yona. That is why ke na le matla o cancel ntho tse ba di etsa me ke cancel.
ke ne ke botsa moruti mo ke re moruti o na le motho o mo katile wa tshwantse o kate partner ya gago ke ka tsamaya ka morago ke lehlana ba re ka romela moya o tsamayang o njwetse re o etseng na le motho e kileng ka jwala le yana a ke re a tswa re nna ke ntse ke batla mosadi so mjwalo o ntse le ntho tsaka so ke jwetsa o sena ke re ausi ntho engwe le ngwe e etsang ka e tseba a nana ke a bapala that mpotse matsotso ke etsang itse re qoqela fela ke re spray ka tsala pele ka mo profeta ka mathata a itse ke ka morapelitsa manifest ka morakota ka ba botsa ka re le metsang ba re o tswa robala casino o tswa robala le ntatemo bile ntatemo mo file 7,000 ka re ka morakota ka re why ba bua ba itse qotile ka re bapala voice record wena bapala voice record Tongo bonsi. Tongo. Phone ya ega. Phone ya ega we. Ke ya nstulo. Ina le password. Tongo. Ke a hone. Ke batla e bula. A ke tse e bula bo. Na jong. Wa tswa ka mpulela yona wena Alright. Tlongwa yona ba molo yang tlongwa le teng le bakae Ke ba. le bararo ha ke rata nna ke na lo yetsa tsena ke be ke tshwara motho ke re ke be ke mo deliver ke re mpuleleng phone ya hae tswa e bule a se yana ka nako eo a ntseng a e bula o tla phapama ke tseba password ya hae mara a ntse yana a tsebe re ke tseba ke e butse phone ha a qetile ntse ba dutse mane be ke kena founung ha ke rata be ke check wena ntse go tshwere ka baloi bane bang be ke check sa ha qetile be ko deliver ha qetile ko fa phone ya ha o ntina be ko record ka yona phone ya ha Kiana we boots. So I'm here. Little bag. Lokulan tongulung. I. Molukule. Let's tell the Sabona. That's beach. Shall they look good? Little Tile. Neatamai. Kubai. Jesus' name. Nsebe. Bullet phone. Na. Kiana bullet. Join. Eh? Phone. That mo go do busi jwa phone ya. Phone and password. Nalo. Tongwa. Ega phone. Tongwa. Liak. Little bagay. Ibaro putlaga mistress. Putlaga. Kiena and password. Abana ke. Mongana o tlo fumana e buleile. Le tlo bula. Le tlo bula. Oui. E bula. Little bagay. Baga. E bula.
So 1, 2, 3, 4. Baba, Jesus name. Phone now again. Come on, Becky. Again. Come on, Becky. Mo Becky. Ke tsba password ya. I'm good. A ke tse. Ke na ke butse phone ya. What's your mood? What's your name? Like a Becky. Ene le ka Becky. Ke butse. O ka ntsha information ke thole information ya hao ho we o recordile no xoka thank you Jesus. Even if you are not demon possessed, but I can make you to be demon possessed. Ke bua ntho go tsale tsebe. Mamela moya o ditshila o rongwetsweng ke modimo ho Saul. Na o tlo go jetsa nka etsa. Ho hana ho thi a ke tse mohlala so that le understand the scale misunderstand that be ke bua. Ha o so ka admit to hospital. Mona pilino a tlo etsa operation a se we a makuo re tlo etsa operation a hlona ke dijobe ke la seba story sa teng. Ne? Ke ba ke jwa tsa di doctors ka la mo etsa operation. O so ka ha kula. O to ka ICU ka ra kula. Ke ska ra sante. Ke a tsamaya ha ke re ke kopana le di duty na ume ke re tlo kwa ke re kopare ko lo inyaka fitla dula ko leng ha demon possessed ha etseng ha demon possessed ke re ke batla o roma ke o roma ho rulo sheba batho ba lo ileng o swaka a re ntate moruti jwang ka re ska mainda wena kwa la maga ke a ke mo roma there's a deliverance, but there's a way of Samabala buka ya Diketso chapter 16 verse 16. Ere Paulo sili seba kopana le motho aneng ana le matimona. Ana batho bana ba ruwa ka moya wa hae. Na hopola batho bana ba etsa jwang? Bana ba ruwa ka moya o neng o le ka ho yena motho ka mandazalang. Now that spirit, but I don't know the spirit is a caro mutuyani. Sinesi sebedi suwa hurua. Tati so about Paulo said la sinto or about Sware, Basabu about Qualme, Corbalele Kile Moya or about Bana Sebedis or Rua Kaon. Ukau use a spirit to honor Sebedis. Gabriel in Mewaka, Abana Mewaka so gets Halak so billion and Gabriel in Mewaka. Gabriel in Mewaka on the sea. Why did Nagadila accurate? How did you profit? Karuma this lady Kartukupa Osama Ilo Roma. Karo Soulia Wanuna Roma. It's a man. Karo Ubonan Arekibana Mabika. Kiri Bata. Arekibana Mul, Obesito, Bila Kibana Karo Kiona Lipula. Mon. Karubona mon arekibona bo me ba bararo ka re ba bitse ka re tlolibo a tla le bona ke jobe ke ka ra di pheki ka re bomme ka re ke bo ntate ka ba ke bo mare ke bomme ka re bomme njo tse lentseng ka uswa ka ba re mo kentse seboko hlo o qetile ha ntlo ne re rammola ke gaute ke rumme motho ke rumme soul ya hae nka tseba Obana mphomotseng wa bona nka roma motho ona jwale a re jetse mphomotseng wa ba tsamaya okay
kopa le botsa potso mphong hlampo motsa na hlanya ne le ana na hletse ke kelelo a se nana roma motho ra lo sheba mpho motseng gore o kae a ba ro kae a ba re dutse ka moreng o di mabete be ke re a etseng be ke re go tlisetsa la tankele la mpho motseng e ba nkile ba ba ibutswetse thabantsho ke be ke re go tseng mpho motseng re tsibile re le ka kerekeng gore mpho motseng o di mabete ka tlung ya hae ke re ba lo mosha ba ro kae spirit hoja ne le mamela and hoja product tsa ka ne le di tshepa jwale ka baloi batho ba rona yang ba tshepa meriana dingaka ne le tlo ba unstoppable hoja ne le mamela le tshepa product ya ka hi guys ka record onto se demon possessed if ke batla tseba information I do deliver mara ke batla ke tseba information ke la di spirit tse sepakapake me ke re bo mme ba rara ka pa ba be ke ke no no tswaka ke batla bua le lona then ba ikena no no tswaka aba moloi mara ke ba bitse because ke batla ba bua ka bodi ka molomo wa no tswaka that is why everything ke batla go tseba ka nna ke a tseba thongolong engwe le engwe ke batla go tseba ka nna ke a tseba engwe le engwe ne ke kula ke le Joburg hantse ke na le kereke ke le haka Joburg ke kule bosiu ke kule be ke fonela dina o ka ba re ke ka tlong okay be ke re o ka ba re ke ka tlong be ke re kwala mahlo be ke re ke a o bitsa tlo kwa ke le Joburg a le ka tlong be ke re ke kopa o ntshebele ka subeng sa ka re ke na leng a ba ntse tsona le be ke re ntse ke re bitsa batho ba ikentseng baby mama wa ka ntho baby mama mosadi ke na le ngwana le wa mplela mawa mona ngwana wa kula o welcome wa kula ha ngwana wa kula ibile ke kopa hle o nkise ngwana o tshwantse a need to speak le lona jalo ke re ke le hlanya a ke tlo speak welcome the problem you don't allow me to pray for you if no ka ndumela ngwana o ne re tlo mo fodisa ntse re le mo a re dedi ke o kopa hle kopa re thuse ngwana mama wa hlanya kwana le bana le ngwana wa kula ke drive-ile koloi ya ka fihla ka kena ka ya ho yena ditse setulong ka re ka la mahlaka nka metsi ka motsela ka mahlo ka re le bakae wa bua mme wa preaching le ragadi wa mosadiana gore ke rena ba kentse ngwana na Chris Moriana kampe tatiso a kulang ka rontsheng ke le mona ka tropo ba ntsha Moriana itsa qetile itsa ka re founela a re bana batswadi ba ba ngwana ke yona wa bapala na ke rata o loya nka loya na nka le free ya ka nkane ka Moriana smartnet ke le kenehe le ka lo dula gating ya ka base battery man le patang man le robetse man ka re le sasa bopebane ka bona bopebane ba peta haka kwa bopebane antsa botso ho etsalang ka monna ka pebane le rupete wa hlotso ntse le yo fela ntse re hey pastor o itse ke mothusi abana ntwe ke yentse ka mosadi a ifa ka ngantwe a etsa ntwe ke rena yes you make sure that your antennas ka ba lahle because now ntena tlo ba target because pampiri na ha se wena I mean ha se pampiri ke wena le monna wa hao le bana bao ho sothwa ha yona tse it's a permanent unit le tla arwana fela lona patela ke la arwana ke baloi ka ntwe ke entse mo le tla arwana ka ha o se sa mate cause na lo o fumana ba re tena o jwale mona a sa le boloi mara ke sa matla straight o tlo ra sa boloi yena a sa le boloi yena sa matla
ka pampiri ena ka o jwetsa o etseng ka lokola ba lokole le batlang ho ba le ba kae le ba betse le batlang ho ba ke ba re hlotse ke wena batho ba o tla ba thusa tsa bona di lokile batla tsa bona di lokile so no re se re etsa fela re ba tshose wa bone mosadi o teng re mo lokisa toro tsempe o na jotsa monna teng o se le maobane o lore o tsula lore le toro ke buile ka toro eno ntjwetsa re buile o jwetsa ka ditoro tsa o ntjwetsa ka tsona ntate ene ke itseng moyo halla ntho mo di ma etsang ka nne a ntsusa e ka pampiri ya hae ya haulian le ngwetse le babedi mo ikentse le ena ka kenya engwe le bana okay o ska ba kenya le nyatsa go tshepe ambe wena ka semalong ya le nthabiseng satan ya ka le ena ke and then yena ke ya gona re felletse ka ofela mo ya haulian le a rohanya a le kopanya ya hae pampiri ka thuko lebitso la hao le ke tsa sense ya hao o ikemetse ka thuko as a leader o ikemela ya hae ke tshwantse kopane le bana o bompha sona okay ke tla etsa engwe no fa yetsa ka speed le ona batla ba le yana permanent ka bo batla o tlo mo change a ka tla ba le pastor ka tla hlebe jwa o batla e mong ka ba o tlo mo change ntse le ene ntse tsele okay o ngotse motlakase o ile o ka ta o bua ka tsona nako o tlo bua ka le batlo ba permanent lo ga ba ba ngola pampiri ngola motho wa hao samle ke tsetsa re ba se ba hlola ba le arwanya le tla arwana ke lona fela e seng ke ba lona amen ke ano sekola a sa kgona ho ngola a sa kgona ho ngola mongol ngola me ene pampiri tsa lona tshwantse ke le sheba ke le tsebe lona ka nna ba lengwetse nna lona ke bone se ko rata aibo pampiri tsa lona tshwantse ke di shebe pule pampiri tsa lona tshwantse ke di shebe ke bone se ko rata o le nkgono ke re maro le baby itla wena aus ya ho ka le monna wa hao tla kwa le batla phela forever ni funa phela kwenye forever ka pa sekuthinile kancane sinto zakho shaka Zulu lengwetse pampiri tse pedi lena le amamela batse ke ama ke ha le a bana le batla phela monate mphefazile anointing early ready la hlele fatseng tšeo pampiri di tshwara ya hae o e tshwara ka right ke yona e ya bana ke modimo ka jwela re ba kopanya permanently so ke ba kopanya ho feta jwa di kopanyeng pampiri tse le di sorte di kopanyeng bathwana ba ratana jwale lerato la bona ilo ba pineane vuthumlilo di kopanyeng ga di kopanye yo ai ha batho ba re tenneng jwalo ka bana strateng ai ha batho ba re tenneng jwalo ka bana yo ai khona ntate ai re eme lo seng ngwanaka lo seng ne ba tshwere moloi empa ba sa tse
Bana ba tshwere mollo. Ntate, ne ba re tshwere hoseng. Ha ba sokolishwa kwa ke. Kwana ba tlo e bula. Se ba re tshwere. Putlanda tsa lona. La tswa pampiri ene e ntse ga ile jwa. Ehlile. No ga re tse. O le a tseba. Bye. Bye-bye. Bye. Yeah. Bye. O ska yetsa ka monna motho ntho. A o tlo lena a ke le tshepampe. A o tlo ngola monna motho mo. Pampiri tsena no tshwantse ke di shebe tse tsa lona. O thola ngotse monna motho ntate Thabo. Shapela Jesu Christ matso. Spiritual things. That when you operate the lefatsheng la semoya, you need to know ditaba tsa hao. A ke tlo hlola ke baloi ba kgona go kenya batho di-AIDS ba kgona go tseba re o kae ba kgona go tseba re tsamaya kae re etsang nna be tlo hlole mare ke a le kopa batswanana understandang gore each and every action e etsalang there's a spirit sense hlahloba spirit re tlo tswela pele ka tshebedisano next week ke tlo le bontsha ntho tse ding tse kotsi deep things tseo le sa di tsebeng. It's just that nna dintho tse di batla o be evil o be hope it's just that nna ke tlo gona ke gona o di ngwatse ka tla le mosadi wa le batla go nyalana se re tete le bakae Baga. Le batla. Ale batla ba a batla go kopana le gale. Le etsa ngore ba arwana. Ka balwantse. Le balwantse. Le etsa gore e le etsa eng gore ba lwana. Le romela moriana. Ka ba butswela. Le ba butswela. Yena yo. Le butswela yo. Ene wa ba bona ke gamorso. Gamorso wa ba bona. Ya mo bona ya mmone. Khona bona. Ntshebeng he. Le nna jole ke ba kopanya. Ka tla. Le motho wa o shota lenyalo fa. So shota lenyalo. Ka ona jwale boy tlo ba ntate a thabileng. Tate a thabileng. Shaka Zulu. Ka lo jetsa letseng ka tsona. Qetile nna ke re kenya Victorious. Le bagay o itso batla monneng wa ya matla wa matla o batla monna hae o mosadi ke mosadi o dula kae ke dula Lesotho o tseba ntato ho fe yena o leng ka raya ke na le ngwana le monna na le ngwana ka ntle o na le ngwana le so wa matla hape le wena ke a o tseba mos nkile ka tlamo o ke batla ke re keng ne ke kena ke re ke mo dira gwana guys don't get tse sephiri. Do you know that hona le batho ba monitorang the Facebook
baba ba cheka gore o phela jwang le monna hao ba ba lata monna hao nna o na le batho ba ntshebedisitsa meriana ba bang a ke se kopane le bona mara ba nkopanyetsa ba batla meriana e tlo nkopanya le bona re qeteletse re kopana banna ba lona ba kgona ho bitswa a nkuwe ke motho a targetwe ke motho a sokang a ratana le yena ba sebedisa meriana ke bua ka ntho e ke tsebang so many times etsa ke rapelle ntho motho ba le ba re ke dula kae ha ke so kopana le yona mara ke a batla mara ntse re tlo kopana because ke sebedise meriana channel it's just that nna ke a ikobe ke nentseng ke thokolo sia gale e bitswang o thibeta mina ka thibeta phansi thokolo sia gale ngwana tse bitswang o thibeta mina ka thibeta phansi ntwa gale so matla so o mo etsa jwang o tlo mo nka jwang ke batla ngwana a tle o yena and then ke tla sebetsa ngwana o tla etsa ka ngwana nkgono wa ka ke ena tla nthusa and then a ke re mohlomong ke tla ikatometsa pela ntato okay ka pele mo entse ke ne ke re ke mo batsa le ntho mara ha ke tsebe ke ntho e nsitisang ha ke a e kgone ke be ke ntse ke try ya ha ke tsebe ke ntho e mtiba e tima se ke ka kgona pampiri ya lona e ka usaka le monna ntetsona o batla phela le na 5 kapa o ntse o batla mo tshetse ntate mo ke sharp sharp ka eng ke sharp ka eng ntate mo jwang ka everything ntate mo ke ntse ke batla o dula le na forever Shaba jale ke ba kopanya ka sehloho Gale re bone fedile gale re bone mos eng e fedile o ga sa le sebetsa ntho ya rona o se le bo o bile nna le bone la pele ke ena monna yo matlang le mosadi wa ke jwale nka ngwana o ye go fene po go fe ngwana o ye ke batla bana yo ba ntletse ba ka ba bangata yo futsa tsotsa ma tsotsa ke o tseba wena ke re a go khathama tsotsa 1 2 3 baba ke go rata ntson rata ke mo ruta lokile nka dime phone ya hae nka dime phone ya monna yo mmatla ena le password ena le yona ya kumpule le password ya ntato e butse e bulehile tsamaye he bye danke bye phone ena le password nna o bone batho ba ka ale mo o bone phone ena le password ena le wanta mo guti jole ke butse jwana ito di mo kinana le password tse ba kena di WhatsAppong ka tshila ka pakama ka ja ka tsoa ka ya hape ka kena di Instagrameng ka kena di inboxong wena ntse di tsipela ka mo ke ntse ke botsa gore kana ditse o sa litsomoisa kae ba bua sefebe se sa gore tsosisa kae ra etsa engro una thuya ha kae ba tlo nkoqela una thuetse le tse monate ha ba tirileke nna le Aurike o sharp ke le se pototse o moyo alla tsara ke tla le jetsa nthena le etsang ka yona ke lona ba a se pampiri ntho ke lona pampiri ena ka lahle ho lahleile lona a ya tshwanela ho lahleha ke lona pampiri ena tlo ba target ya baloi ba tlo di batla 24 hours
pampiri tseno di tlo batlagala ke le fa sephiri kwena le o kae monna batla dula lena for good a sana mo ya ai anchaza shwani ska batla mo re leng teng mo o botse mogotsi wa pulana ha monate mo bosenyele ona la ba iketsa ba se ba le ka maburu nje o twa tsatsile le mang kapa mang ba ka batla mo etsa nthong le nngwe o twa tsatsile ke le kopanye le mametse wa kopantsisa le mametse ne le bakae le babedi ne le intendile wa arwana kgale ge batla go ba arogana kgale batla go arwana today ke a feel ntho ya bona ke etsa be permanent le eng ya bona ge be ga ka le bona 1 2 3 kubai thank you Jesus wow tamo fayo ko ba qetile shano bona batho ba kae ba babedi ntate mogoti tla le jetsa le tseng ka tsona Tonga kana mona ne kitse kana le tse gating lenze gating re setse moriana hore o etsa le a tsamaye ngwana ha ke tsebe no batlang mona o batla ba rwana ba emetse dipampiri o batle mosebetsi Cape Town go engwetse fela dipampiri a tsamaye ha nke ga mmona fela a tsamaile le batla mosadi a ye Cape Town a tsamaye a sie moneno hae a tsamaye a fumana mosebetsi ene ha tlo o fumana Bloemfontein Cape Town ke mo re mo metse mosebetsi teng a tsamaye pepa mbiralo a ona mayante o batla e Cape Town ka bo gatetse le ntse batla tsa next ke yo office motho ke to office ya ntata wa ka ke pampiri a o le ene ke nda pampiri ka le le babedi ya babedi a ona mayante nya a ona mayante ha wa kenya so Phoenix next o sa jwa mo le mo ke a o kopa hle a mo ta o mo ka po mo ta o ke a o kopa hle o morena Jesu ko ma wena ne re tla iphumanela mono le tlo monka jo le ba kae ga babedi le batla monno ga mo shebile jo hle ska yesa ntweo o ratana le lo ha ratane le rona ga mo ba le mosebetsi tsa meriana jo le bana ntho ke ne ke di jwetsa yona ya hore jwale ha mosadi o ha ba ke ba kopana le monna a ke le yena a tsebo sebetsi tsa meriana o lo bona o se motla moratang a ba ratana le yena a sa tsebe le yena o phutswa ke spirit le ka mona there's a spirit se ba kopanse jwale ha ona ma ya nteng yo bala ka masomo ba kopane for good ke ba kopanya ka lebitso la Christ modimo ka ke le ba hlotse tsamayang khuba 1 2 3 come out Jesus name aus monna hao o ntse wa pela monna ano batla mosebetsi Cape Town ne se ke o fumane ntate mo go ba emetse fela ke romele dipampiri o batla Cape Town we ha ke batla ya Cape Town mara ke fast rate wa ke into ya o hloka mosebetsi now ye ba mo yentse o raska sebetsa o raska thola mosebetsi so data tla khona ya Cape Town le batho ba tlosa jwalo ho nna
a ka fa mosebetsi Johannesburg motho ba ba o tlosa hona wena bona le be le tsene le di Sontaga o theole Sontaga wena le monna o skela la hla pampiri ena Ayende te moto. Akur okay. Tizoba dibanisa ngeke niphinde nibenze nix. Mandithi le yam le yakho nowam abantwana bonke ufake nalantwana nalalo makoti. Yintoni mari? Hawu wena awufani nabanye abafundisi. Yintoni ngawe? Yonke into uyayibona. Ah man. Yo. Why? Tiyabadibanisa. Yo. Jonga. Ufuna imali? Thanda imali yenti? Sakupha imali. Adibanisa. Ungabadibanisa. Sakupha imali yiba. Tingabadibanisa. Nizampa bungapi? Ufuna bungapi? Andifuthi imali 50,000. Incinci. Sakupha incinci. Yaba. Ungalingi. Guys offer yekaka. Ngalingi. Hayi! Yeah. Permanently. Yes. Jesus' name. Kubai. In Jesus' name. Bye-bye. Bye-bye. Mole. Ninjani. Ubosithi ndimali. Upemali. Ngelahle. Oh, ba emise kaofela. Lokole ntate Makgetha le mosadi wa lokole. Ba lokole. Tsamaya kaofela. Msandi search ya lona ka tlase ka wena. Lokola monna hae. Msandi search ka tlase. Qetile. Le tsamaye. Le tsamaye. Kubai. Ba lokole le qetile. Inside the church. Kubai. Out. Le lokolotse monna. Bye bye. 1 2. Le tsamaye. 1 le molokolotse. Inside the church ya lona. Liatamai. Liatamai ka baltamai. Liatamai. Jesus. Hoja honona le batho ba honest. Batho bohle ba nang ba hlophuwang ke ditakatso bosiu. Ema ka maoto. If bosiu o na le utla ditakatso tse abnormal di tla. Phamisa le tsola. Ke o thusa. Tsokwa. Abnormal feelings. I'm going to help you. Abnormal feelings. Abnormal feelings. If le mosadi wa motho di ka o etsa sefebe. Lona di clever tse dutseng fatshe. Di abnormal feelings di ka o etsa letekatse. O ka tshita monna go se sefebe. Ba ka o etsa ro kgalle a qetiwa ba o kopanya le batho. Abana o ditse jong o nqoshe ditsa ke na tabalelo. Abnormal feelings. Ditla neng busiu. Busiu go ntata moruti. And then akongwe di strong. Nakongwe la ke tsamaya. Maybe ke kopana le motho go na le something se and be ke daftu. A kopana le motho ndate. O bona di feeling the spiritual issues di tsamaya. Wena nna bosiu ntate moruti ene le maobane bile ke lorile ke robetse le motho wa tsa wa ba le tlisa ba etsa re galle sex so that ba kgona go romela motho nna maobane bosiu ntate moruti ke lorile ke e ka re ka ikgwabitla ke lora ke ikgwabitla ke tswa ke ba le ditakatso tse hodimo ene ke galla le di cousins tsaka ha ke dutse like so kutle ka rona le ntho nna ntate moruti bosiu so ma ha tla tswa le maobane ona le ntho ene ntshwere e ka re e batla go nrobala le nna ntate moruti di tla bo bosiu
ke la ba ka robala ke la ka loga ke go bese le motho bosigo nami ntate moruti every day bosigo and sometimes ba ngilethela wena baletha mina hayi Shaka Zulu nna hangata di tla bosigo di tla haholo bosigo phamisa mahlo matsoho kwala mahlo wa le metsa jwa wa le mo file itakatso 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 tse ngata le tlonjetse now so go rute something masturbation can close everything ya hao o ka masturbate wena bona na o masturbate fela kanti ba kwala ntho tsa ka masturbation le batla mo senyetsa le bo senya jwa mphelo ba le bo senya jwa last robetse le malemo aetse last robetse le malemo yena a tsebontsha go etsa ntho tse kotsi ba le ba mo entse ra robale le malome a gae ene yena a tsebontsha di bua jole se di bua ke baloi nna ke etsa tsena ke rata itaba tsa lona he wa utlwa re ke ntwana ke e bua yena because no to